Nih, wow, keren teman-teman. Nah, nih. Dayor, tuh kalian mana? Oh, terkene. Sedunia wes sudah dengan anak, otak orang kaya itu capek teman-teman. Lain capek. Tanya dulu ya. Iya mulai ya bos ya. Mudah-mudahan ini kita udah capek nih. Nanti banyak kan sekali makan gimana lurus atau non segini iya tak iya pengantin ya iya break iya sok namun iya jadi iya teman-teman nih mudah-mudahan ini pengantin laki-lakinya nih kita teteran nih capek nih naik grup ini nih. Nah masih jauh tapi tadi ada pengantin nih mau ngombe kayaknya di sini nih gak ada ya. Itu kau anak mana ya makan masih jauh cuman sejauhnya tadinya babakan. Mudah-mudahan ini nih teman-teman. Ini ada umur. Anjir. Nu mana ya? Kita lihat dulu. Mujahidin. Hup. Kang Ari ngaras kampung babakan ya. Ari anu nih ieu Mujahidin. Lah teman-teman kita terima kasih nontonnya ke Langkung teman-teman ke Langkung ini ternyata umum yang kemarin ini tadi bengkelnya kan aduh kita salah jadi ya, teman-teman kita salah balik lagi. Oh, gimana nih? Bapak bayat. Ya, mudah-mudahan kita. Iya, mata iya. Eta itu malu nur deui nepi. Iya mah. Katanya kan. Bayat tuh maros, ieu nu hajatna Bapak bayat sanes.
Aduh, jadi kepilaan abi atuh tukang fotona tinggalin. Leuwih. Iya lebih kan tadi milarian. Ningaliran kalangkung. Alhamdulillah ya Kak Dugi. Tapi iya tuh hajatna tadi. Yang mudah-mudahan mal pengalongan ka sampai Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian tadi eta benar. Umum masalahnya kita nih. Ada juga umum yang salah. Itu salahnya kita. Anu hajat kan itu kan? Belok. Iya. Mudah-mudahan kita ini karena kita gak salah. Coba tuh kemana? Kanan yang mana? Anu hajat paling mana Kang? Tadi ya? Non. Bala-bala lempang. Sing kita kemenangan macam-macam. Bala-bala lokasi lah. Iya lokasinya ini nih. Habis datang. Wah, tanya kan. Kalau tanya kalau salah deui. Ari ieu Bapak Bayet. Bapak Bayet kan. Loh, leres. Aturan ya pengantinna tos telah beres atuh. Akhirnya kita nyampe teman-teman nih. Ya pengantin ya pengantin. Ati mana? Ati Garut. Oh, di Patrol Garut. Oh, abi di Ciwalen nih. Yo, di Boy Studio channelnya. Yo. Oh, ya rombongan. Patrol Garut. Boy Studio kayak di YouTube nih filmnya. Di mana? Ibu foto? Di Patrol Garut. Oh Patrol ya Cidatar. Mohon selamat berjumpa di Boy Studio Channel. Kayak kerjasamananya dilanjut. Masuk ke pertemuan. Nanti kayak dulu kan ya? Tadi ya? Mending maju lah, sambil maju. Cantik Santriwati. Pemali keren. Tahu teman-teman, kita motor gak dimasukin ya Allah. Oh kesini. Oh ini teman-teman. Mudah-mudahan benar.
وسلم وبارك عليه. Teman-teman udah akad teman-teman, ternyata PPP-nya kesakan. Oh, ternyata mau lanjut. Nunggu naon aja tadi ngalamun gitu atuh. Riasna, teh siapa? Teh Riasna sangsa? Anugerah Teh Kokom. Anugerah Teh Kokom ti Pasir anu bade periyogui rias mengantin sapaket murah meriah keren dan bagus dongkap wae ka Anugerah Teh Kokom nu bade gagaro atuh eta. Anugerah Teh Kokomnya. Gaduh IG teh. IG-na naon? Gaduh IG teh. Gaduh. Anugerah. IG engke biasa nge-DM ka IG Anugerah. Facebookna Anugerah Salon atau napi ka nya mana gitu. Anugerah Teh Kokom Facebookna nya. Nah, channelnya masih belum ada di kalau ini di YouTube. Engke tiasa ngobonginnya ke Anugerah Salon, bade kanu Facebook, bade kanu IG, bade ka YouTube Boy Studionya. Tiasa di kondisikeun. Yuk, teh mangga rendah mulai lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه Anak-anak serius. Boy Studio channelnya YouTube-na ka aya ya. Jadi tararagang barang saakadnya. Lazi ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la tumpak sado kaci kajang di jalan abrug-abrugan pidato tong panjang-panjang patuangan geus kukurupukan hapunten anu kasuhun kata irang entep sireuhna pamugi ageng si hapunten anu kasuhun suruh angkusina wa Hujan teman-teman. mayahdillah fala mudhill Di sini diuji ini. wassalatu wassalamu wa sahbihi wa mawalah amma ba'd wa idza haytum bi tahana minha aw rudduha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi billahi wa Ngahaturkeun 1000 nuhun bab saketean kabingahan
Hatur nuhun kakersana guru anu parantos nampi kana naon rupi anu parantos di hammanillah farajdah wala aiban illa satarta wala karban illa nafasta wala dainan illa qadaita wala jahilan illa 'allamta wala fasidan illa aslahta wala mustaqdiqan illa rajaqta wala aduwan illa kafaita wala hasidan illa qadata wala ghaiban illa nawaitin wal akhirah ya rabbana wa illam taghfir Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebuah dari pesantren Mujahidin. Aduh. Pangraksa jagat sujud syukur kanu agung ka Allah pangraksa masjid tangis entasan rawayan aing-aingan jeung tapi lalampahan tepung rabi jatuh krami ukur belas jengkoning anu disik-sik amin mugi Gusti dan kayunan kalau bagi sadaya mangsa satu pemimpin hari ini jasen kuring mudah-mudahan ia sawar dan ketua dan pertimbangan dan papaka khusus ke pengantin baru umumnya ke pengantin ini. Oke, sekali lagi simkuring atur punten kasadayana para lagi sadayana roh bilihna simkuring dina ngarukeun syukur kelepatan anak kekurangan anak simkuring sanes ahli sawer simkuring nu sakadar kawul nyukapan kemari kitu mangga urang tutup bae Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman nih. Sawer antar itu di dunia ayo. Oh, itu tak aman ya. Untung. Oh. Lain dia mah. Nyawer dai Mang Im. Nyawer dai. Itu ya. Woi, kada ka atuh. Ini 2000. Di dunia tuh budak mereka ngaclang dialungkeun budak mereka dialungkeun ngabelaan tuh oh mik arte leungit oh nih teman-teman budaya sawer di Cigedung oh ya kene itu udah organ dari aduh mana alah numeng sama oh pagar sama di kamera itu di plastika tuh kan kayak kene itu ya teman-teman nih payung bisa rondo ya
sini tradisi. Ah, seru nih keseruannya nih. Sampai kata gubrak. Aduh. Untung belum mainan teruntuh. Cuman untung gesan. Ayaken, Oh, tah ya ibadah mulung di kampung Cigedung di Kiricu. Nah, selamat berjumpa lagi di Boy Studio Channel ya, yang selalu menghadirkan tradisi-tradisi unik. Nah, iya Suraja Sawer. Oh, aman nabi ya, enggak. Melaksanakan ibadah sawer. Ayam kabur. Ayam dikaburkeun deh. Oh, apa kiri teh aku di dieu nya. Nah, iya, sarang anu gaduh Pak Gege Cigedug itu mana teh? Kampung mana? Patrol. Nah, iya jeger patrol ya tinggal ya. Preman pengsiun. Preman pengsiun. Nah, iya gemoy-gemoy hiji ya. Gemoy-gemoy. Naon Kang kita namina teh Kang? Kang, naon namina ya? Ada ya. Ini mana nih? Bakor. Lor. Wah, keren. Ini keren teman-teman. Belum ada di dunia manapun. Kawinan main oke. Jadi naon nih karena Cilor dunia maya. Nah, ini teman-teman, kita di stand Tong Deladan Kang, ngapain Kang? Siap. Temenang Deladan. Nah, kami berada di pernikahan yang di Cigedug nih, Kampung Pangkalan. Kampung mana nih? Babakan. Kampung Babakan. Namanya Abi menakan stand naon di teh Cilor. Eueuh di dunia oge ngarek aya di dieu. Patoma. Jadi hungkul eueuh di lain mah. Lobang bakso aya. Naon? Iya mah karek di hungkul tuh. Mana abi buat itu lain mah. Kelak iya tah ya. Cilor Bandung. Keren. Cilor. Mangkalna teh sok di mana Kang jalan naon? Jalan Gadang di Cigedug. Di Priuk. Serius? Jakarta Utara. Pantesan. Baik orang Cikurang oge, da di Garut mah lain eueuh nu kieu. Nah, lebaran di Garut mah Cilung, aci digulung, Cilong, aci dipelong. Ah, juga. Ya mah ieu pantesan ya. Gila mun di Jakarta ngajual sabaraha? Iya. 1000 ya. 1000. Oh, anjir ngantri. Nah. Iya bener begalakon can keneh. Hah? Oh, begalakon atuh. Kayak aya di no YouTube Boy Studio nya. Nah, ya di dunia sakaramangin kieu urang muda.
Mang lah diladaan ada pisan. Entong di ladaan. Pamali. Nah, ieu di pangaramukeun ya. Di Tanjung Priok kayak Suganda di Garut pengen eueuh. Nah, hatur nuhun. Acara tadi malah. Iya nama sana Bunina. Nah, non. Nah, mun ieu Cilor Bandung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram Lembang ke siap tempatnya kamu Neng buat maros ieu ti temenna pasantren mana? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin pa ieu. Oh iya. Berarti sobat-sobatnya nya. Mohon sok kada da. Salam kenal di Boy Studio kayak di channel YouTube ya. Si Al-Muhajirin teman-teman. Keren nih. Langsung dipoto. Sebelah sini aja teh. Soalnya tingginya sama. Uangannya nyita. Oh, nu dimarawiskeun. Oh, ini. Biasa gitu ya di tempatna. Pohon kelapa pohonnya tinggi, jangan deketik di malam hari. Kita siapa jauh nanti, sampai sekarang masih sendiri. Bersama pengantin siapa namanya? Koswara. Koswara sarang? Nah, itu kita sakumaha ieu jauh-jauh kieu bisa jadiannya setelah jadi jodoh. Kumaha tah cara apelna, kumaha riwayatna, tah kumaha mah. Pertama ketemu Di rumah ini. di rumah ieu. Nah, bukan orang di itu. Riwayatna kok ya ceritana ya jelas sih kudu diceritakan ya, penting. Hah, sok suna kumaha ceritana. Amang di Canak Amang ya. Oh, di Canak Amang. Ku sa teman ku wargi. Wah, pas ketemu jeung ieu Di rumah. kenal Allah hebat. Terus kenalan. Enggak Tukar kenalan. ti dieu teh langsung tukar WA berarti nya. WA-nya tukar langsung WA Facebook. Teu. Terus nah bisa jodoh kieu kumaha tah? Ada alo gitu. Jadi di awal nama di kuwana dikenalkan. Asa Akoswara Neng Aisyah, selamat bertemu di Boy Studio Channel. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa like, subscribe dan komen di Boy Studio. Dadah.